Manipur ngasi National Food Security Act chatnaba hawragani. Meeting tabirba singbu taram nokchari paw sanduk na pijari. Bharat ki mafam atai da hana chatna khraba National Food Security Act listing ani tara humdoi asi ngasidagi Manipur da chatnaba hawragani. Ngasi nungtil sangai progda laiba Directorate of Consumers Affairs Food and Public Distribution da Chief Minister Okram Ibobina Act asi chana hanba hawdokadori. Ngasi gi thoram aduda Deputy Chief Minister Gaikhangam, Consumers Affairs Food and Public Distribution Minister KSS Biren Singh, Social Welfare Minister AK Mirabai Amadi, Chief Secretary O Nabakishore Yauna, Consumers Affairs Food and Public Distribution ki maru oiba miyoi kya su saruk yagadori. Panbayai National Food Security Act ki thabak thoram sing asi miyam gahak thengna thabak tawriba local bodies singna mapung oina tawgadabani haibu wafam leirabasu. Manipur dadi MLA singna Act asigi ration card yenba agent khanbagi thabak ta khut thinjilakpadagi khana chaina bathoktuna asok apan phawa yawkhrabani. Act asigi makhada piriba niti niyom singadu ngakna chatrabadi aingi thongda laktuna athingba pirakpadagi Act asigi makhada phanggadaba kanaba kaya phangdaba yai haiba wafam phawba akhang ahi singna phongdokpa laikhrabani. Boxer MC Mary Kom Rajya Sabha ki MP oina hablakpa astina Bharat Sarkar na jat bijat achau pisak khaidana manaba mityeng da state khudingmakpu yengli haibadu mayek singna takle haina Manipur Pradesh Trinamool Congress ki President MLA TS Syam Kumar na phongdorakli mahakna makhatana haikibada MC Mary Kom Rajya Sabha ki MP ohelakpagi damak Manipur Pradesh Trinamool Congress na Bharat Sarkar bu thagatpa phongdorakli yamna nunganinga weba amadi yamna Saktochana Monga Bhatki, Pahamati Amadi Even Gomena Manipuri Masama Rai Sabaki MP Nominato Kambirapa Koipura Makila Pavani Adoga Machine Time Madudi Koipahada Sit Tawan Ba Kalu Kaigi Nastangi Takta Madi International Takta Pahapumaki Maipuraiba Aduga Atopa Sindagi among Sayakada Rai Sabaki MP can nominate Tokiba, I don't know many politics, Medicombo, MC Medicom nominate privacy, Quake bad government and Quake Pudimoxi, Samana May and the Yangi, Quake Pudimoxi, Quake Indian Antony Havagi, Setpa, Amadi Tazabamadi, Sikudimo, Yam Tatusin Amadi, Yam Nungamque. Punamasi Yamoraganda, Quake Manabami and my Ingvidapa, Amadi, Sugoy da Manipoda, Raisabagi MP, Quake Onga, MP Raisabagi Amma. Oxbag Anila Lamisi, Sungus with the Matang MP, Madi Yadum, Lagan Habisi, Chicken White, she Pokolana, Manipu Project Ram Congresski, Magi Dedi, but Gomenda, India Gomenda, Apenba, Amdin Waibado, Conduxet. Kongjom Tongkong Maya de Leva, Kongjom Tengol Lampak Tangasi, Jamaga Kunmangarak Suba, Kongjom Lanpam, Ningsing Thoram Pangthokre, Kongjom Battle Memorial Celebration Committee Manipur na Sinduna Pangthokiba, Thoramaduda, Manipur Gining Tole Sembasana Jawayaw na Mio Gyana Lake Hidraba at Wistingi Mapamda, Hikat Lekat Tambagaloina, Kongjom Turelda Tarpon Katki. All Manipur Government Aided College Teachers Association na Taliba Dabi Singh Manipur Sarkar na Thawsabida Badagi Jangsiliba Kongjong Asida Miyam na Lana Laudana ba Association na appeal Taurakli Marakta natin babre matang luxury. Delightful cupcakes with creamy vanilla filling from Winkies, the cake specialist. A magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winkies, the cake specialist. Imphal East West amasung Bishnupur District ki oina Manipur Government ki regular employees singda service loan lawbi kudong chaba pizari athuba matamda amadi araiba moongda lawbiba yagani enna akupa marol gidama contact W Imphal Finance Cooperative Thrift and Credit Society Limited Head Office Loklaubung Branch Offices Pauna International Market and Bishnupur Bazaar Bishnupur. Wanted some electronics mechanics for repairing ISTV set-top boxes at different places: Bishnupur, Thobal, Kangpokpi, Imphal West, Imphal East. Willing electronics or mechanics may contact Secretary ISTV Network.
Unique Education, admission open. 3 months SA1 foundation course for CBSE class 9 and 10. 5 months foundation course for CBSE class 11 and 12 science. Vacation course for Navodaya, Sainik and outsiders CBSE school students. 3 months advanced course for CBSE class 11 science. Girls hostel at the same block. Amukana taram nokchari. Chatkiba tang kungi numidangda Thawal District Hospital da Thawal Wang Mataba Sorok Makhadagi Ningombam Ongbi Jiteshwari Devi Bu Hospital aduda duty tarambi Dr. Ritana Layeng Biu Yakhide amadi Thawas Hakide haina Thawal da Labor Club Organization Maira Paibi amadi Lup Kayana Yaningdaba Social Media Print amadi Electronic Media da Fongdokhiba wafam adu pau phauna bawat padagi lana lokhibani haina Dr. Rita Masana Fongdokre Thawal Hospital da pangthokpa paumi singa unabada Dr. Ritana Makhatana haikibada anaba si hana warta yenglurabanina ngaihakta ngainana wafam phongdokhibani pendaba leirabasu punna famina duna chumthokminasi haiki hospital asigi medical superintendent Hobizam angom chana asigumba thodok asi matungda thoktana bu honage masida club organization singna su mateng pangbiu haiki yang apam tu kayum kan da kayum malam ti kitang pendam kotaw mayam leiram su yai adu bo khai ngai makai machi pai menkana bo pada jaraga matung tar pada head khaba sa pin ba su hona jari manak sida kari ba kai society ri la ko chung thoi no hona jage toino leina lebi ba sibu organization club organization na hosa sida head na mapung ba ko cooperation people ge hen sa ko hosa mo oino hona bi ba mateng pa go hena ai institution ma ko mo na me miyam ba ya to Directorate of Education is Nistinduna GM Holda Ahanba State Level Yoga Olympiad Listingani Tara Taruk Pangthokre Thoromaduda Education S ki Commissioner H Dilip Director N Prabinna Maru Oiba Musing Oina Saruk Yaki Thoromaduga Mari Lainana Physical Education Promotion Officer Yoga Dr. Anantana Fongdorakpada Competition asida Mahiroi Singna Group Mari Thokna Athoi Ahen Tanagani Mahima Singh Tambada Yoga gi Saruk Yaubana Education gi Phibam Phagalakpada Chauna Mateng Oigani Haiki Masigi mandar riba education system sida value based education yaw bi demok tai koina masigi thin da tor kan koina kamai tor ga yoga system sina noi bi da piriba society pir value based education discipline thaksi khache society amsung ai grena mari ai musung ai ga imu mun ne mari sagi discipline si phajana khanga kanda masada complete health ki disease da physically mentally socially spiritually well being waina bhana bada yoga si sinbani Leihau Nunghau Sanglen gi Thaupuba Singh Khankre Irabot Ningthauza KH Tombi amadi Dr. IS Yumnambu Mathang Sinna Pandit Achauba President amadi General Secretary oina Khankre Aten break amaga manglagzari Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi uchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu Manipur gi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami tattoo mole freckle na jingbasu lauthokpa yai hakjang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ngasimag unabiu Dr. Madhubala laser beauty clinic MZ Avenue Imphal Delta tutorials for CBSE. Admission open. Class 9, 10 and 12 Science from April 4. Class 12 Arts from May 4. Class 11 Science from June 6. Vacations course for Navodaya and others from May 4. For detail, please visit Delta Tutorial between 6 am to 7 pm. adung karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi marang yamna yawba chunjak chaba mapalda toina chaba liver da akaiba laklaba natraga liver gi mapangan chontharakpa tarabasu karishu waningai leitre Lifsaf syrup sijunabiu adungi awaba punamak koknabigi pambaini diabetic na naraba anaba singnasu sizinaba yaraba Lifsaf capsule shu phangbigani Lifsaf syrup amadi Lifsaf capsule naraga laing babudi narjingai da saksal hobana hena fai Amukahna taram nokchari Climate Adaptation Program and Sustainable Ecosystem Haiba Hiramda Awang Nungpuk India gi Oiba Regional Workshop amangasi Classic Grande da Pangthokre Ministry of Science and Technology Government of India gi Midyeng Makhada Directorate of Environment Government of Manipur na Sinduna Pangthokhiba
workshop hawdokpagi thoramda Forest and Environment Minister I Hemochandra, Ministry of Science and Technology, Government of India ki Director Dr. Nisha Mendirata, Embassy of Switzerland in India ki Deputy Director Dr. Siris Sinha, the Directorate of Environment ki Director Dr. M. Homeshwar na chingba miyoi sing saruk yaki. Himalayan region da laiba tongan ba state tara humdoi gi mihut sing su saruk yakiba workshop aduda mapal lamdagi lakpa expert kyana wangang ki. Workshop asi karigidamak shilibano amadi masina miyam da kari kana ba pigadabagi haibagi matang da Director Homeshwar na wafam kya phongdoraki. School sing da karam role lok pa ba oja sing da karam role lok pa ba sisu thoido hendok pa koina ali khanna da ba yadra ba adu ba maroi ba sector amoina so koi yaudi adu loina ngasi gi workshop sing koi gi climate change ge iroina na koi gi pangthoi sina ahan ba raga masle state north eastern state sing si da ada segi lambi sida is da segi maikai sida is koi jangkhel lagadi north skill na lona le magi state ki and specific issues in da koi sigo ba khongthang ali challenges life se is koi sigo ba na phaba oigani haibu khanani na haiga manugi chap chaba khongthang do thangjin na bagi tanja se lowani segi workshop se Pogna Bazar gi lambi sing numidang da mai than bagi ayaba Chief Minister na pire haina Sagolban Kendra gi MLA shu oiriba MPCC gi General Secretary RK Imo na phongdokre wafam asi Tribal Development Department ki makha da pitharakpa GIC sit yenthokpagi thoramda mahang na phongdokibani thoram adu da kakhulong pai gi khulakpa maituna paumai amadi Councillor Karang Chulu Gangmai na chingba mioi chingsu saruk yaki Kakhulong kay samthong amadi o lambulen dagi khangatlaba beneficiaries singda GIC sit sing yenthoki RK Imona makhatana India government na Manipur gi boxer Mary Kom bu MP oina khalakpa asti nungai bapoi mahak tanatana Manipur gi art and culture gi lamda masak naiba mioi kya lairiba asisu MP ohenna bahona bada government na meeting changhaningi hiramasida rajniti gi meeting changhaningde Manipur gi amadi India gi masak thokpa thabak tawrokpa oishanu haiki Party की ये लगा माँ वो थकल पनते MC मेरी को MC माँ की फील्ड दा इंडिया दा टॉप तक लग रहा बनी हायर खल खदोर बनी मधु पार्टी ये मने तो जन दिरेगा मधु दगी दके नो तो बिगनु मणिपुर की ज्वेलरी मणिपुर की अफाव अदुगुंबा मियो यमनी ना कोई मैम पुलक केनो तो मिनरगा मसी पार्टी अते दगी दरतना सचिन तेंदुलकर अकोई पार्लियामेंट हापिसिनी मतम द कांग्रेस की सरकार ने हापक मनी अदुमक हायरे हायदना मोइबु कांग्रेस की एमपी नते मोइसि मयाम की ज्वेल नि पार्टी के संगदरब मियोय अना मोइगु मियोय से को म्यामना सपोर्ट पदरका ताई लेन यावना चुखिबा नोंग अमदि अकनबा नोंगलै नुंगसिना तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा नोनेगी एरिया दा युम चनीरोम अमांगता थोखनख्रे इलेक्ट्रिक पोल क्या तुख्रे अमदि उवा कया अमांगता थोखनख्रे हाइरी अमरोमदा इम्फाल जिरी लंबी अमदि इम्फाल तमेंगलोंग लंबीदा लैंडस्लाइड थोकपदगी गाड़ी कया पंदुना लैरे हाइरी Manipur gi ningthau leisem basana jawbana palace compound manakta leiba thangapata boat service hawdokre hawdokpagi thoram aduda Manipur University gi professor Rajen Toijamba MSRRDA gi administrative officer H Balidas amadi lamdam adung gi mioi kyana saruk yaki thangapat maintenance committee na senduna pangthokiba thoram aduda pat asibu sengdokpada amadi hi thamna bahona bada achoba thodang lawkhiba Balidas na Matam amada amot akai na pik than na leiramba pat asi ngasidi miyam gi mateng yauna luna na thambang ngamle masina miyam da ngaihak pothabada achobu mateng oiragani haiki मियोय बना ना युम द जुम फंजला लाइ बोरिंग चु बजे ना गाय जुम चलगा गार्डियन द खांती कइनोम द चलगा हक पथा बे हाबो ई टाइमिंग दो जिंगासी हांगा पागी बोर्ड सर्विस दा छोदन फंगनी हाबसी अजे फंजागे Ningthau leisemba sana jawbana pat asida hi thamduna sel tanba khakta natana miyam gi mityeng pham amadi ngaihak pothana pham ama oiragani loinana Imphal sahar mayonda achoba water body ama kanbada sumateng panglagani haiki asuk chawraba ikogi water body ama ikogi Imphal manungda ikogi yamna tangna phambasi matau karamna masida leiba ising ase yamna fresh oiba adu yamna sinaba yaba adugumba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ TMCꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯁꯤ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ। परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY की मखादा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा मोइरांगपुरेलदा क्लस्टर ऑर्गेनिक फार्मिंग की मतांगदा फार्मर्स सिंगी ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा पांगथोखरे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिंधुना पांगथोखिबा थौरम अदुदा डिपार्टमेंट असगी एडिशनल डायरेक्टर PH राजेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट की डेप्यूटी सेक्रेटरी एन सनातोंबा, डेप्यूटी डायरेक्टर इराबोत अमदी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर TS रणबीरना मरु ओइबा मिउइसिंग ओइना सरुक याखी। लौमी क्या यावना पांगथोखिबा थौरम अदुदा लेबाक लेहाउ चांगिंग सु पांगथोखी। थौरम अदुगा मरी लेनना PH राजेंद्रना हाइखिबदा PKVY की मखादा भारत सरकार की थौसिल अमा ओइना मणिपुरदा ऑर्गेनिक फार्मिंग पाइखतुना इम्फाल ईस्ट की हु चेंदबा चिंजाक पुंथोकनबगी अहानबा खोंथांगनी। मसिदा लौमी सिंगना पोथोक हंथै हाइदुना करिसु वानिंगाई लेते। डिपार्टमेंट की माइकैदगी लौमी सिंगी मांगदनबा मदी सेंदोंग लेननबा चपचाना मतेंग पांगनी हाइकी। मखल अमतगी अखोय हार कुसेंग यूरिया नत्रग नाइट्रोजन ताखोय यूरिया दगी पोटास अनि अखोयगी से फॉस्फरस अखोय डायमोनियम फॉस्फेट मती पिउ मसे अखोय अमता सिजिना जरोय अदा मसेदी लोंबिसिंग पाखत पिगनो पोथोक थोकती हैबसिगी खनबिरो सिनी पोथोक से कमाय दरकान हु चेन पोथोक सिगे हैबगी वखल नु थंबिरे कांदा पोथोक मिनसी मसिगी अमांग आता सि मसि दायते अखोय लोगदोरे एसा बॉस लुपा से लिसिंग अहुम चंगबसि अखोयना लिसिंग अमगी माल पुथोरबसि लिसिंग मंगागी और तरुकी अखोय प्रीमियम प्राइस ममनजी अखोय फिक्स तौरकाना कमाय फंगना कदगेसे अदुने अखोयना पुथोरबदे पोसे अदुना लौमी सिंगी मतम मांगदनबा अदु पैसा मांगदनबा अखोय होनबा मतमदा अखोयगी डिपार्टमेंट असो थौदांगु। हंदक लेन यावना अकनबा नोंगलै नुंगसिना मयुम मकई हुमदोखिबदगी लैफम लैत्रबा मयांग इम्फाल केंद्रगी मनुंगद लैबा मियोइसिंगीदमक सरकारना खुदकी ओइबा मतेंग पीननबा मयांग इम्फाल क्लब कोऑर्डिनेशन कमिटी की जनरल सेक्रेटरी मैनम खेलेंद्रोना अपील तौरकली। रिलीफ कैंप सिंगदा लैरिबा मियोइसिंगदा कमिटी की लुचिंगबा सिंगना चाना थकनबा मदी फिरोल सिंग यंथोखी। मैनम खेलेंद्रोना मखाताना फोंदोरकपदा अवा अना तारबा सिंगीदमकता कमिटी की माइकैदगी पांगबा याबा मतेंग मखाताना पांगखिगनी हाइखी। हांगियो रिलीफ कैंप सिंग हाइबदी कोक्साई उपापी शांतिपुर अंदगी शांतिपुर थोंगोंग बाजार अंदगी शांतिपुर नारेमथोंग हाइबना सिंगबा हांगिबो रिलीफ कैंप असिदा ngasi मक्सु अखोइना चाना थांगनबा पोलम सिंग कया अमा मतेंग पांगी आदो मसिदा सिनातना हजि नौना हांगिबा अमनि अमजो अखोइना हजि चान थांगनबा सिंग हवाई केरोसिन अमदि मोंपांगना सिंगबा अमदि ब्लैंकेटना सिंगबा कया अमसु हजि हजि सुपीरी मकाताना सो अखोइ पीखिगनी। नोंगमैबुंग ओल चेकोंदगी बाचस्पति मयुम चितरंजन एलाइस कोराबिन शर्मा कौबा चही कुनमंगारोम सुरबा नहामा कसोम खुलेंदगी किलोमीटर कुनरोम चटलगा लैबा मफम अमदा ngarang सिरगा लैरमले। ISTV न्यूज ना फंगबा पाउगी मतुंग इना महाक चटखिबा तांग 18 दा हाइरिबा मफम अदुदा महाक खंगनबा मियोय अमा उननबा चटखिबनी हाइरी कनाना करिगिदमक महाकु हालमनिबनो हाइबा चपचाबा खंगबा ngamdri। मणिपुर ngasi नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट चटनबा हौरगनी। मिदेंग ताबिरबा सिंगबु अमुका नखरुमजरी।